Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Dabarta ka kagayam. Nga dakwaro ket parebeda. Nagawid na ni Kabadong. Ni Matkwarog. Intulod na ni Marituyang ijailay. Basta. Pinanawan daklatan ngagmay masa dito. Kasanaw kat sikan samot latin ang ibus iti may sabut iti arak ngayon order ni Kabadong. Wala. Naimas nga rin darak. Nay, aday tan ni Kwarog, Kapitan. Angel! Umay kayo, tay tulog kayo ni Jabalayaw. Kunak no, ituloy ti aksyan. Nabartig kan, Kapitan. Iso nga agawid kaki din. Nagawan kat abain mon Enteng. Kanayon kala akasta. Naman ang tigat mo asawan. Awan lakat agbarbartek tiar aramidem. Di mon masangot ti trabahom ija barangay hall. Nagrarana kami kada pare badong. Ken tersina ni kagawad ko nang. Pinainom dakit one battle. Ken nagpulutan nak iti korbip. Ken itlag. Mayatan. Kat? Inibos ko amin Kakaiso na libre. Di kalakat nangibati iti para kadakwarog kan pari ba daw? Sana tasak mati Kapitan. Rumba nga pagserbian ra. Ken painuman da. Ken pagpulutan da. Puro Diyos! Ay, kastaunay manin apartek ni Pare Enteng iti kalman. Apay nga men, adiyo tinulungan nga iminom iti may sabuti nga arak. Kinapudno na, talo kami kumaamang ibos iti arak. Ang inalistuan na kideng tinaginom ken nagpulutan. Awanin na, naibos adi na oras ti pulutan ken arak ngay order kaw. Pinanawa ko na. Tamo kasaan mo't lang nga gumatang iti arak ken pulutan. Anya? Amamo ko ni Pare Enteng tuyang. Day talang agnamnam ay tamo na. Di na kaya't abawasan ti honorarium na. Tumurdor as matan titersin kagawad ko na. Saan mo't, Kapitan? Anya saan? Katimado dagiti tagilakaw. Kagawad. Di lamabalain nga agpainom ka mat iti one battle tiarak. Ken with pulutan papaitan. Anya? Para maminsan lang mat. Sige, tapno di mo matkun ko na. Painuman kay ti may sabutay. Kaya't mo ti prito adilays. Ay, babalin lata. Agyaman nakit di. Kahit asino nga ti kaduam nga uminaw. Kada ni Kwarag. Mabit lang tayo baka. Taagsat kamay. Ay! Yahoo! Kwarag! Lumabastan iti tersina ni Marikwanang ba daw? Way, namaw. Mabitlaing. Takautag iti bolsa ti pantalon kaw. Yainted datang dan kaw. Taigatang mo iti masida di tersina ni Marikwanang. Mudo nga rudaw. Bulan. Nah, nimot pa rin tingmaninday ta. Ay unay laki din ta aramid na. Kaslasaan na Kapitan. Nga ruda. Marcos. Ang gulay ka. Manubak pa'y basit. Ay, saan ta na gumatang di ta tuyang? Mangkita ta iti sabali gumatangan ta. Masurunak lang nga mangkit-kita iti aramid na ita, Kapitan. Ada ko di tiruangan ti balay may kanibana. Nakalukat mat. Sumre kaklatan. Ay, katakpati sa patas.
Una kene kuara, kabalak tiya gawin na sisya. Sana masapul nga tulod na. Nakaluto ka, Anto yan. Wan, naluton ti paksiw abangos apang rabyanta. Ala, umay kan, tamangantan, nakaida sa rakaw. Ay nagmayatay. Makasidaman ng tao iti ikan. Na, Anya day jay ba daw? Yagidak man dito'y supa. na, si Mrikay. Parinteng. Nayaw-awan kan samay. Ito dito ti balay may kaniban. Ay, unay ay. Kasta unay man na bartek mo, paray. Gapo iti dayta. Saan mo nga mo ti ser-ser ka mabalay? Ay, sigamot gaya pare ba daw? Ay, sure. Nga sure. Nagawan ket tibain mon. Nagkunang amin ay ang agbartek kay ti uray di mo laam mo ti lubong mo, paray. Aramid aya mo tinasayat a kapitan dayta. Pangasim mo da. Gaputan na yawawanak dito balay. Sirmo-sirmunan na. Idinto si kalangmat ni pare badong adong rit. Di ka malangan. Laeng, kung kunam kanyak, gaputa si kanti kapitan. Ay artay ka kapitan. Awan babay na. Enteng, naggapwam. Apay nga itaka lang asumangpat. Nagapuakijik ni kagawad ko na. Nagpalibre agad arakan pulutan. Anya. Mumitin. Basta libre, Raymas. Awan bain mo talaga. Kanayon ang makita da kadagiti ka baranggayan tayo. Akas tatilangam iti igid. Wanti pagdadagam. Tamuda siyak di kapitan. Ado ti mangisakit kanya. Tamno amam. Kasanaw ang masiguradom dayta. 100%. Apa, butos da ka kapitan na. No, di da kayat dagiti people. Alaman? Na, kahit kasanungay ti trabahom ija barangay hall. Sana parikot. Tiba lang sekretarya ti makabaw. Naimbag man ta naanos ti sekretary ni Parinteng, kuaraw. Ay, pirmi Amin nga ibilin kan kuana ni Uncle Inteng. Aramidan na adagaos. Isumot lagayam Ay, no siyak lang ti sekretary na. Saan amabalin kanyak ti aramid na? Lumabanak no isot ka sa pulan. Ajat kinunang pare. Adda ka dita, paray. Ay, doray man nanggag mo timbagak, paray. Tapod numay. Di oray tumangkan ka dita pare. Anya? Piman mat daytoy apare badam. Ka umap apalatan kanyak. Ay aganos ka aparay. Anya ngay karon. Ket saan ka mat kapitan akas kanyak. Anya? Ay, pumanawak man langay. Inton maminsan, bagbagamot na angkel mo, kwaraw. Saan nagaputa kuna na akay kayat nagiti tattao nga iso timbotos na dito barangay tayo akit. Aramidan nan kay kaya na. Apay, amin na tao ditoy. Kit paborkin kwa na. Ay, saan mo takas ta? Pasensyahan nyo lang man ni Uncle Kao, tataba daw. Ibagam ken ni Uncle Mau, mabalin a libre ti arak ken pulutan. Saan a libre ti panagtagtagi basi nalatan iti kinatao? Ni kumamari ba ng akin ang ibagam itikas jay? Saan kat anikwaraw? Tapno bagbagaan namut ni Uncle na nga artay. Nagpuskol unay ti rupa na. Gaputa iso kano ti kapitanin. Mapandaki din agrikos-rikos ken ni kwarog iti mabalinda kikilan iti arak ken pulutan. Ay naggalas nga arami din ngay. Natalek nga raw ang mga ramid itikas jay. Ti mapandumawat iti arak ken pulutan kadag iti agindag iti masakupan na. Ket no kastamet lang nga kadwa na ni kwaraw. Kasanungay ang mabagbagaan na ni Uncle na. Ket agkad kadwa damaw. Masurunak lang amin na makakikita iti aramid da kas jay kay. Nuapay lang amin nga isupay latim botos da. Ay na, ni Mari ba nang ti kasayaatan na kasaritam?
Ibagam tabagbagaan na ni Kapitan. Adto ti soft drink a ginatang mau, agraman ti sukli ti kwartam kabadong. Magyaman na kagawad ko na. Tinasaya. Itugaw ko pa'y bastay. Tain no magtiginatang ko as of drinks. Ay na. Anya nga tatera midek. Mapanak nga ta iti balay damari ba nang ita? Ay, ibusik adagos da ito. Ta mapanak man. Anay. Sino tinang pitik iti lapayag ka? Siya, pare ba daw? Parintay? Ay, lapdan nakapaw. Tadyak mailawan ang bumagkal iti tawa di na oras. Andiyan imagbagamayakan ni Kwarog. Ha? Tinakman kalkalabanin, tawan laban mo kanyak. Si kalaang ni pare ba daw? Ha? Saan mo't pare? Ay pangasim ta saan kumamot akasta? Ang libre ka nga ron iti arakan pulutan. Nupod no nga kumparita. I'm Richie. Smiling sweetly. Kapitan, nabagtagkan. Agawid kan, tay turog maun. Dagdasak ni Kapitan Inte. Uray na barteng ka natalgadak. Orag may sa ka magmag na iti kalsada iti. Basa ko pa. I don't know. Kapitan, You nabag... say Ay na. goodbye. Nagmayat ti kansyon mo, Angel. Ay, wala. Kurang. Wan ka gitar. Tamay mayat ko ma. Umay kayaon. Tay tulod ka ni balayaw. Nabartag kayaon. Kurang ba iti ginatang ni pare ba dungarakan pulutan? Mesa ba pangarakan pulutan? Bayadan ni Kwarog. Kagawan. Ay na, awanan. Naibusan ta arak. Isong agawid kayon. Tawanan ti arak. Inibus yawn. Iso nga gawid kayaon. Uyo ganda. Tamang birok ta iti mangilibre ka data iti arakan pulutan. Awan tinalam apapaitan asidaan ta kumaita ba daw? Jak nakagatang iti papaitan na si data. Tanahold apak. Anya, kayat mo asawan, ada nang hold up kan ka? Adda. Ni parinteng. Piniltik na tilapayag ka. Iso na pilitan na agimatang iti arak ken pulutan na para kinkwana. Anya, ay una yan. Ara paapag paigam a pinapaitan ti sidaan ta ita. Ang awan mo't gayam, ay my goodness, data Kapitan. Ay pangaasiman marikwanang, pautangan nakman iti papaitan. Anya? Igatang ko man ni badong ko iti papaitan asidaan mi ti kwartana. Ang piniltik ka nun ni Kapitan tilapayag na. Iso aday jay, inggatangan na iti arak ken pulutan. Ay, sige. Pautangan ka. Angam nay, saan na mabayag bayadang mula dagaws. Wen, di ka kadimadanagan maray. Talagang amin ang makasidsida ak iti papaitan ita. Adayo kumamot kat nga umutang aken ka. No saan aga po iti inaramid ni Kapitan. Ay, kasdi siguro talaga ni Kapitan. Mangibaba inti kasdi nga aramid na. Kapitan pa'y ngarod. Mas daawak mag. Nauyong mat ni Maribanang. Ngam apay ngay, adi nakabailan abagbagaan ti asawa na. Awan lakit kanayon a makitkita tayo ni Kapitan anabarter. Ay, hawang ngarod Imbes nga iso ti agbalin a modelo dito barangay tayo, tayo ti Kapitan. Saan tayo sumatagpapaanawa? Nasayat na nagranata dito tersina ni kagawad kwanang Maribanang. Apay, pari ba daw? Saan mo ta panang dadail ka ni parinteng? Makita mi kat saan mo ta na nasayat aramid na. Anya ti kayat mo asawan, pari ba daw? Jak magustuhan ta aramid na kas Kapitan, Mare. Kanayo na mabartay. Kanayo na mapanagkikil iti igatang na iti arak ken pulutan. Dagiti mo't kakalugaran tayaw.
agwenda dagos no kasta dumawat ni Parinteng. Ah, Gapulang ta iso ti kapitan angata. nay. Jak amaw ti kastangar aramiden ni Inteng, pari Badong. Kunak manuit itadalaang, asaan na adaw-dawatan ti arak ken pulutan. Day tatipod no, maray. Ay, masurunak. Tanaminduan adaras adinawatan nak iti pulutan ken arak. Isu abagbagaman ni Parinteng, maray. Sana nasaya ti kasjeng aramid na. Nang runa ti panang piltik na kanyak. Anya. O sige, pari Badong. Agyaman ak ta imbagam dagita. Sige, Maribanang. Day talang, ti umay ko ibaga. Mapana ka. Sige, pari Badong. Agaluwad kanyak dayjay nga Inteng. Ay, ada akong dungaw. Nagturugam itirabe eh. Apay ngay takalang asumagpat. Gamamati balunat Ha? ng dungaw. Kasla kumilaw pati matam. Song batan nak Inteng. Pudno ka day, adaw-dawatan nyo ti arak ken pulutan kadagiti kalugaran tayaw. Ako, Ha? nagkunamot. Ha? Sana pundo day ta. Di nakpaglibakan Inteng. Ah, Ha? Makitkita ka akanayon anabartag. ah, Mangibabain ka talaga. ha. Balunutan ka man laungan. Ay, anday ko. Nagsakit na utot launan. Ulitan tupay, dagiti mading aramin mo, Agdawat ka pa iti arakan pulutan, Kayat mo, tabalunutan ka nga balbalam, Saan? Agbalbaliw akong. Agasam ka dito, agbalbalam abalunatan nak. Hindi pa ikat nataya kun. Nasaya at no agtungpal ka, Inteng. Tano saan? Nasaysaya at langan nga agikat ka akas kapitan. Tadi kakat mangibabain. Agbalin ka kumaamodelo kadagiti ka baranggayan tayo. Ay, kapitan! Husto ti kunan ni Nana Banhang. Asika kumati agbalin a modelo iti barangay mo. Ngamday takit din, nagkikikil iti igatang mo iti arak tar aramidam. Nakababain ka, ang kapitan. Ala, sige. Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Pagklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.